Kechengsi kardam kaduk ave kar British 2.0 YouTube channel long kelangara doana fans tame lapin pini na litam phana ge than ponji labang so video long labang ke nijut moina soni 2.0 labang so scheme aputhai son soni update na litam phan la so video long nan than pachini ponik po na litum la so YouTube channel long jong sin ka hamri milang pule chingon pe na litum subscribe ikon lapin videos tame na litum lang mission protest share ponigon tangde non pathiek pela nijut moina soni 2.0 labang so scheme aputhak da eson soni update aputhak le lang polonang lapen chethan polonang tangde non pathiek pen mukhyamantri nijut moina asuni 2.0 la so aputhak da eson soni alam chethan polona lapen la mukhyamantri nijut moina asuni 2.0 labang ke kidam tang penang ana ningkar meta labang so scheme labang ke paklang poniklo lapen la so scheme labang ke non logacher libom abang fimar atuma pansila bang so scheme la bang ke kapanong pilo mate arlo so somar tumase la penon da update ki pipon la bang kenali tum thek ponlong exi la bang so update apu thagle chethan ponana number 1 on la bang kenali tum dak thek ponlong po from distribution of mukhyamantri nijut moina asani 6 august la bang ke higher secondary la pen SCERT lahai long siron pono la pen 7 august la bangke secondary long siron ponikpo ron ponikpo la pen number 2 la bangke nal tum thek thulong ji portal for uploading student data by college school authority to be live la bangke 7 august 2025 ani sidak student la kanma data college tame school long tame authority atumang sila bang so adata la bang ke portal long alang litum upload ponik po 7 august nisi la pela bang so portal da close ponji mate ke bon ponji la bang ke 5 september 2025 arni anse la bang so portal bang ke inkir ponik po mate la bang so website bang ke close ponik po Depen keceng sila bang kela sono school long pen form bang ke pi ponik po form ron ponis ekpo school along ha so form bang fill up nang po la pen tukinang so documents la bang ke pido nang po pds da school long masila bang so form submit nang po alang la pen submitted pen ada school authority atum apan government in pen isi a portal mate a website alang litung ron ponik po la pen pi ponik po la pen hola so website along la form along koson son sigi tokma copy pi document sigi pidun ma la haya details bangke alang litum la nijut moina asuni la bang so website mate la bang so portal along alang litum upload ponik po la pen upload jiade la bangke 7 august pen se cheng ponik po la pen last date la bangke 5 september 2025 anse last date an alang litum kibi ponlo la pen number 4 long lang damlo pulte data to be uploaded in the SBI portal la pen kan mala data alang litum da verify po check ikpo komasi ki choklim ma choklim lema lahai data jong se choklim lo pulte alang litum da SBI a portal mate State Bank of India a portal along alang litum 15 September 2025 ani se upload pon ikpo la pen number 5 lo nani tum theklong ji the ceremonial distribution of checks la bangke October first week molamsi alang litum pada pon ikpo mate nijut moina asoni la bangso atangka la check ahin pensi pipon tahai mate DBT ahin pens tame pipon jis tame tangka kijanglo pula so isi la care money la so a program ma alang nitum padopon pola so bangke check seron ponik po ene so fanan chodlo stame la inut bhaini fan check ron ponik po la pen kan mala men ki dola bangke direct benefit transfer si claim ponik po alang litum la pen la bang soli ko mama tum sikilong dun ma plotang te la bang soli la bang ke scheme for girls student mate girls also student atum nang po also smartum la pen government school on stame venture school on stame la private school on stame alang litum la bang soli bang long dun ikpo non higher secondary first year charli bom la tum stame long dun ikji la pen graduation charli bom tum stame long dun ikji graduation ke charli la bang ke BA BSc BCom ke charli tum stame la hai long dun ikpo stame first year nangji la pen post graduate anat mate PG anat charli lo pulte la MA MSc mate MCom BA la first year ke charli atum la bang soli bangke long donik po private schools tame government schools tame ka charli dun lo pulte alang litum long donik po la pen
la pen do thula the total institute covered in 2025 la pen 26 under MMNMA 2.0 la bang kela sonlo number 1 on ale tum thek ponongji la bang so details stamina le tum kachini nangji kina so higher la pen secondary school government la pen province selis school pen dak pangrom pen kadu ka pen 1404 andak dolo la pen venture school 20 school ando 20 an number dak do la pen PSU school le hini do la pen AVS school 13 do college including 17 for ITEP la pen BTC la bang kadu ka pen dak 353 ando la pen venture college la bang ke 12 ando nani tum dak thek bolong exi la pen including science stream la pen Margarita college la pen dak Goga Muk college la pen 8 pon lap lo la pen number 7 long B8 college along kadu ka pen dak kan lo 24 ando la pen daidat na tu 15 la pen CTE atu 9 anda ki pipondo la pen na son thata universities an lang nam lo prote dak 18 an kadu ka pen parom pet pen ando lo la pen kadu ka di to tell la bank da 1848 an da school ma college institution la an banke alang litum da calculation pon iglo la pen dotula nani tum latak kachineng jikinang solo the total beneficiary to be covered in 2025-26 alang litum dak si data kilongoteng pulotang ti it's first year long charli tum dak kano doi 10 lakhs 3133 lapen it's second years long 11 lakhs 5000 202 andol la penda sonda tadaksi UG first semester mate first year la banke 1,14,000 12 anda kipi pondo la sonda tada UG second year 58,036 ando la pen PG first years la banke first year 16,690 PG second year 7,156 the pen B8 first years 554 the pen B8 second year 429 la sonda third ITEP first year 824 la pen ITEP second year 203 and dak student do puselan litum dak paklang polo la pen kadu ka pen dak grand total la banke 4,16,239 and dak student do puta alang litum mahin pen than pachini iklo la se nalitum form long don loma long don de ma la banke nalitum dak non jong si student atum jong si lang igbom plotang tin nalitum pachini ikta la bang so video comment along topen nalitum apply don long loma long lema form long don loma long lema la pen form long le lang plote ko pisik claim nang jima la so puta sta meni limo next update on nalitum hana one pick polas nalitum prabjin ben la bang so video comment box along nalitum topen than pachini ngo asipinila मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसुनी 2.0 अपडेट अपुथाक बंके निलने थान पंजिला बंके लान चलो लापेन लसो स्कीम पेन तंका कोन आन से लोंगजिमा ला बंके निलिकिदम तंगा वीडियो लोंस्ता में थान पचिनी पनिको नाले तुम लांगले लांगपुते लांगदा मेगोन तंगे पिनिया वीडियो लोंग मंगला आन लिंक तोन पनिक दांग लसी दोमी थाक में कादो कावे कार ब्रिटिश 2.0 YouTube चैनल लोंग केलांगरा दो अना फंस्ता में निलिन पेन कार्डम